Ibihe byiza mwese inshuti bakunzi bijwi rya diaspora One Nation Radio. Twizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Nitwa Simeo Muhumuza, twinjiye mu makuru magari abavuzwe kuri uyu munsi turi ku munsi wo kuwa kabiri, tubaye tariki 22 z'ukwezi kwa munani, umwaka wo turacyari muri 2023. Kuba dukurikira birashoboka ko ushobora kuba uri mushya kuri YouTube channel yacu ya One Nation Radio, kanda subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo yubasha kuba umwe mu bambere bagerwaho n'ibiganiro ndetse n'amakuru atandukanye ijwi rya diaspora One Nation Radio tubagezaho. Inkuru ya mbere rero nakubwira uyu munsi duhereyeho, murabizi ko dukunze cyane kwibanda muri diaspora nkuko nyine turi ijwi rya diaspora. Ni inkuru kuba dukurikiye ku munsi w'ejo twabagejejeho, ni inkuru y'umugabo witwa Rubayita, ni inkuru ibabaje waguye mu gihugu cya Kenya. Kuri uyu munsi rero igishya gihari, ambasade y'u Rwanda muri iki gihugu cya Kenya yohereje umudiplomate mu gace ka Aiten gukurikirana iby'uru rupfu rubabaje rw'uyu Munyarwanda Rubayita waguyeyo. Rubayita nkibutse ko yari afite imyaka 34, yaramenyerewe mu mikino ngororangingo yo gusiganwa ku maguru ndetse no gusimbuka. Uyu mugabo rero bikaba bivugwa ko yapfuye ku munsi wo kuwa gatanu, hari tariki 18 z'uku kwezi turimo kwa munani cyangwa se ukwezi kwa Kanama muri uyu mwaka turimo wa 2023, aguye muri Aiten muri Kenya aho yarari mu myitozo. Kugeza ubu rero iperereza riracyakomeje, ariko ibitangazamakuru byo muri Kenya byavuze ko inkuru y'uru rupfu yamenyekanye nyuma yo kugirana amakimbirane n'umukinnyi mugenzi we wo muri Kenya ku munsi wo kuwa kane w'icyumweru cyabanjirije icyo yapfuyemo. Aya makimbirane rero bikaba bivugwa ko yaturutse ku bwumvikane buke aba bombi bagiranye biturutse ku mugore bombi bakundaga. Uyu Rubayita rero reka nkubwire ko ubundi yitabiriye amarushanwa atandukanye mpuzamahanga anyuranye, arimo n'iribera mu Rwanda rya Kigali Peace Marathon, iryo mu Butaliyani, iryo muri Uganda ndetse n'andi atandukanye. Ngayo nguko updates nuko zimeze kugeza ubu. Nicyo gishya cyamenyekanye cyuko noneho ambasade y'u Rwanda muri Kenya yabyinjiyemo. Ubwo wenda nitugira ibindi bishya tumenya mu minsi iri imbere cyangwa se mu masaha ari buze kuza gukurikiraho, ubwo twaza nabyo kubibabwira mu makuru yacu ataha. Indi nkuru nayo ibabaje nakubwira iri kuvugwa muri diaspora, nuko muri Uganda naho hari Umunyarwanda yari umucuruzi wapfiriye muri gereza za CMI muri Uganda. Ni inkuru yamenyekanye kuri uyu munsi turiho kuwa kabiri. Ni umucuruzi w'Umunyarwanda wabaga i Kampala muri Uganda, yapfiriye rero muri gereza z'urwego rw'ubutasi rwa gisirikare CMI mu buryo butarasobanuka kugeza ubu turi kubagezaho aya makuru. Uyu mucuruzi rero yitwaga Fred Kayitare, yari umwe mu bazwi mu mujyi wa Kampala ndetse kenshi bivugwa ko ngo yakundaga kugaragara mu modoka ye nziza ya Range Rover ifite plaque ya Uganda yanditse mu mazina ye, ariyo Fred Kayitare. Reka nkubwire rero ko CMI ubundi n'urwego rw'ubutasi rw'igisirikare cya Uganda kugeza ubu ntacyo ruratangaza kugeza ubungubu ku bijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo, ndetse inkuru y'uko gutabaruka kwe yamenyekanye ku mugoroba w'uyu munsi duteye umugongo, ariko abenshi batangiye kuyibona mu binyamakuru bitandukanye kuri uyu munsi wo kuwa kabiri. Amakuru rero avuga ko ngo urupfu rwa Kayitare rwabaye mu mpera z'icyumweru gishize kuwa gatandatu ku mugoroba, aho ngo yapfuye nkuko bivugwa yiyahuye. Gusa bivugwa ko ngo ashobora kuba yarasimbutse igorofa rya kabiri ry'inyubako ya CMI i Mbuya, ubwo ni muri Uganda.
hari n'andi makuru ariko anyomoza iby'uko yaba yarasimbutse igorofa, kuko ngo nta kintu na kimwe kigaragaza aho yaba yarasimbutse ndetse n'aho yapfiriye. Bivugwa kandi ko ngo Kayitare yari yafashwe n'abakozi ba CMI bafatanyije n'abashinzwe ibikorwa byo kurwanya iterabwoba babarizwa mu mutwe wa Joint Anti-Terrorism Task Force muri Uganda, ngo bakajya kumufunga. Gusa ibyo yarakurikiranyweho byo kugeza ubu ntabwo birasobanuka. Hari n'andi makuru avuga kandi ko uyu mugabo ngo yaba yashinjwaga ibyaha bijyanye n'ikoranabuhanga, gusa nta gihamya cyabyo iraboneka. Abo mu muryango we ndetse bavuze ko bababajwe n'urupfu rwe, ndetse kugeza ubu ikiriyo cyo kumwibuka kiri kubera i Kampala muri Uganda, ndetse hari na gahunda yo gushyira umurambo we mu Rwanda. Ikibazo rero kigihari kugeza ubu ni ibyangombwa bye, kuko ngo bigifitwe n'abayobozi. Umuvugizi ariko ku rundi ruhande wungirije w'ingabo za Uganda ni Colonel Deo Akiki yabwiye ikinyamakuru gikorera muri Uganda Daily Monitor ko nta makuru afite ku rupfu rwa Kayitare. Ikindi twakubwira nuko ntabwo ari ubwa mbere, si ubwa mbere rwose abanyarwanda bafashwe muri Uganda bagafungirwa muri gereza za CMI Imbuya mu buryo budasobanutse. Gusa hari hashize iminsi bitavugwa, ndetse byamenyekanye cyane mu myaka ya 2017 ubwo umubano w'igihugu cy'u Rwanda na Uganda wari urimo agatotsi. Gusa ibiganiro byo guhosha umwuka mubi byahuje impande zombi byatumye abari bafunzwe bafungurwa. Muri Kamena kandi umwaka ushize, Major General James Birungi uyobora CMI reka nkubwire ko yari yagiriye uruzinduko mu Rwanda, aho yahuye n'abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda. Imana imwakire mu bayo. Ni inkuru ibabaje by'umwihariko ku banyarwanda batuye hanze, ndetse kandi ubwo birumvikana harimo n'umuryango we. Tuva kuri izi nkuru zombi z'akababaro kuri abanyarwanda bari mu ntara gatatu cyangwa se muri diaspora, reka nkubwire ko indi nkuru nayo yagarutsweho cyane cyane mu bitangazamakuru bitandukanye. Ni inkuru y'ifungwa ry'umunyamabanga wa Ferwacy. Uyu akaba ari Munyankindi Benoit. Uyu rero akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi uyu mugabo, ni mu gihe kandi runakurikiranye n'umuyobozi w'iri shyirahamwe Bwana Murenzi Abdallah ku byaha bishingiye ku gutonesha. Uti byagenze bite? Iki cyaha cyaje gite? RIB ivuga ko Munyankindi yafunzwe tariki 21 Kanama, ni muri uku kwezi ubwo turimo, aho yarakurikiranyweho icyaha cyo gufata icyemezo gishingiye ku itonesha, ubucuti, ikimenyane cyangwa icyene wabo. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry abajijwe n'itangazamakuru uburyo ibyo byaha byakozwe, mu magambo ye yavuze ati imikorere y'icyaha biracyari mu iperereza, atariko ubu dosiye iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Yavuze ko rero icyo cyaha ubundi ngo gihanwa n'itegeko ryo kurwanya ruswa, ndetse ko uwo gihamye ashobora gufunga imyaka 5 ariko itarenze 7, ndetse n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amanyarwanda ariko zitarenze miliyoni 2 z'amanyarwanda. Munyankindi rero kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali. Ifungwa kandi rya Munyankindi ibinyamakuru bitandukanye byagiye byandika bivuga ko rishobora kuba rifitanye isano no kuba mu minsi ishize ngo yarasabiye umugore we visa yo kujya muri Ecosse, akamushyira kuri lisiti y'abagombaga guherekeza ikipe y'igihugu yari igiye gusiganwa, mu gihe nta nshingano ariko ngo yari afite muri iyo delegasiyo yagiye muri iki gihugu. Ibyo rero byamenyekanye mu ntangiriro z'uku kwezi. Icyo gihe abakinnyi bari munsi y'imyaka 19 b'ikipe y'igihugu y'umukino wo gusiganwa ku magare bagiye muri Ecosse bitabiriye shampiyona y'isi, bahurira n'ibibazo rero mu nzira, ngo ku buryo
byanageze aho batabarizwa ari bonyine mu Bwongereza babuze n'ibyo kurya. Aba bakinnyi rero bose bundi bakina mu ba junior, ubwo nabari munsi y'imyaka 19, bivuga ko ngo bageze i Londres basanga indege yari kubajyana i Glasgow saa 2:20 z'umugoroba ngo yakuwe ku murongo. Biba ngombwa ko bahava n'imodoka saa 4 z'ijoro, bakora urugendo rw'amasaha agera kuri 7, kandi babiri muri bo bari bafite isiganwa ku munsi wo kuwa gatandatu. Urugendo rero rwabo ngo rwabaye bisa n'ibitunguranye ku ruhande rwa Ferwacy. Ni ibintu rero byatumye ngo abantu batangira kwibaza uburyo abakinnyi b'ikipe y'igihugu bahura n'ibyo bizazane bakaba banabura ubitaho. Hahise rero hatangira gucicikana amakuru ku bantu bari muri delegation y'ikipe y'igihugu, maze nk'uko ikinyamakuru cyitwa Igihe cyabitangaje ngo muri listi gifitiye kopi hagaragaraho ko umuntu wa gatatu wasabiwe visa ari Uwineza Providence, n'umugore wa Munyankindi, kandi ngo nta nshingano asanzwe afite muri iri shyirahamwe. Ikindi iki kinyamakuru cyanditse nuko ngo cyabajije Munyankindi impamvu yasabiye umugore we visa kandi nta nshingano afite muri Ferwacy, ngo aza gusubiza ko atagiye mu kazi ahubwo ko ari kuri gahunda ze bwite. Ati kugenda kwe ntaho bihuriye n'ikipe kuko azaza nyuma, yari yaravuze ko azaza kureba isiganwa ry'abakobwa. Asanzwe ari umunyamabanga wa Nyabihu Cycling Team, kandi benshi mu bakinnyi dufite hano ni ubitaho. Ati yabasezeranyije ko azaza kubareba bakina, hano harahenze ku buryo atari kuza ngo ahamare igihe kirekire. Kuba rero umuntu utagiye mu kazi ubundi asabirwa visa ku rutonde rumwe n'abagiye mu kazi byanenzwe na benshi. Bavuga ko niba Uwineza yarifuzaga gukurikirana iri siganwa yari kubikora ku giti cye bitagombye ko ahimbirwa impamvu kugira ngo abone visa. Hari amakuru rero anagera ku kinyamakuru Igihe avuga ko Uwineza ngo atabashije kuva mu Rwanda ngo yerekeze muri Ecosse, aho ngo nyuma yo kumenya ko uburyo yayibonyemo budasobanutse, inzego zibishinzwe ngo zamubujije gusohoka igihugu ubwo yari ageze ku kibuga cy'indege. Uyu Munyankindi rero uri gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, asanzwe ari umuyobozi wa Benediction Excel Energy Team, ni imwe mu makipe rero ubusanzwe asiganwa ku magare mu Rwanda. Nguko uko bimeze. Hanyuma indi nkuru muri major updates yacu y'uyu munsi twasorezaho nakubwira, nayo nabonye benshi bagiye bagarukaho, nuko uyu munsi aribwo hamenyekanye uburyo ki pariki y'igihugu ya Nyungwe yafashwe n'inkongi y'umuriro ku munsi w'ejo kuwa mbere. Aho rero igishya gihari nuko n'igikorwa cyo kuzimya pariki y'igihugu rwose gikomeje ngo kuba ingorabahizi. Igice cy'ipariki ya Nyungwe rero ubundi ngo cyafashwe n'inkongi giherereye mu mudugudu wa Gakupfo ni mu kagari ka Nyamuzi. Ubuyobozi rero bw'umurenge wa Bweyeye bwabwiye ikinyamakuru Igihe ko abaturage barenga 200 aribo bazindukiye mu gikorwa cyo kwifatanya n'inzego zitandukanye z'umutekano mu gikorwa cyo kuzimya iyi nkongi yibasiye ipariki ya Nyungwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge rero wa Bweyeye yitwa Ndamyimana Daniel yavuze ko hamaze gushya hegitari zigera muri 16, ndetse yemeza ko bari guhura n'imbogamizi z'uko bari kuzimya agace kamwe ngo hagahita hafatwa akandi. Yongeyeho rero ko bari kuzimisha iyi nkongi amapiki n'imihoro n'amasuka bitewe n'imiterere y'ahantu iyi nkongi yibasiye. Iyi pariki rero ya Nyungwe icyo nakubwira wowe udukurikiye nuko iherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda, ndetse ikaba iri ku buso bwa kilometero kare 119, irimo kandi amoko 1068 y'ibimera, amoko 13 y'inguge, amoko 275 y'inyoni n'izindi nyamaswa zirimo inyamabere ndetse n'ibikururanda bigiye bitandukanye. Ngaye nguko rero uko the major updates yacu uyu munsi yareshyaga, tureba amakuru abagarutsweho cyane mu binyamakuru hirya no hino
ariko kandi tukakwa-updatinga. Birashoboka ko utabonye umwanya, birashoboka ko wenda ubutabashije kubona uko wanyura mu binyamakuru bigiye bitandukanye. One Nation Radio tuba duhari, tugerageza kubakusanyiriza inkuru z'ingenzi kugira ngo ukomeze umenye aho isi igeze kandi ukomeze ugendane nayo. Reka rero nsoze mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, hanyuma nongere nkwibutse niba uri mushya kuri YouTube channel yacu kandi subscribe kugira ngo winjire mu muryango mugari wa One Nation Radio, ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo ujye ubasha kuba umwe mu ba mbere bagerwaho n'ibiganiro ndetse n'amakuru One Nation Radio, ijwi rya diaspora, rikugezaho umunsi ku wundi ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Njyewe nditwa Simeon Muhumuza, reka nsoze mbifuriza kugira amahoro y'Imana aho muri hose. Naho utaha.